kuri Carlo Ancelotti nkuko bigarutseho ni agomba gusavinga legacy cyo twita legacy cyangwa se ibigwi bye uko uramutse byanditswe yuko uvuye muri FC Barcelona muri Real Madrid umwaka wawe wa nyuma utsinzwe El Clasico zose ku kinyuranyo cy'ibitego kidakunze kubaho kenshi cyane uko muri match 3 zitambutse bamutsinze ibitego 12 match zose barazimutsinda bamutwaramo ibikombe 2 bamutsinda no muri championnat we yinjije ibitego 4 gusa mu izamu rya FC Barcelona. So bisobanuye ko kuri Carlo Ancelotti agomba kurinda icyo bita legacy ye muri Real Madrid. Iyi ni match agomba gukama cyane ikimasa kuko biragoye cyane bijyanye na team news twagarutseho hejuru. Afite abasore benshi adafite mu kibuga ariko nanone afite n'amahitamo kuko afite umubare w'abakinnyi benshi ahubwo nuko yananiwe kubashakira uburinganire bwo kuba batsinda. Ariko none tutirengagije ko amapiye yabuze muri mwaka w'imikino yamukozeho cyane. Ni nayo mpamvu yatangiye gutekereza yuko muri iyi match agomba kwarinya 4-2 ariko kuri inshuro Rodrigo Guz akavamo. Rodrigo Guz yavamo akinjizamo uyu mwana witwa Arda Güler w'umunyaturikiya. Nabonye abantu benshi cyane ibinyamakuru bitandukanye iburayi byanabyibajijeho cyane ni gute probable lineup Rodrigo Guz agiye kuyiburamo hakinjiramo no mwana Arda Güler. Ariko ndayangubwire ko Ruvuyanga Rodrigo Guz muri match 12 zitambutse muri Real Madrid afite assist imwe yonyine nta gitego. Ari muri meforme z'ubuzima bwe. Rodrigo Guz igitego assist imwe muri match 12 ugiye kuraba muri rusange match 22 zitambutse ni ibitego 2 gusa na assist 3. So hari uburyo ari muri meforme ariko kubera yuko ari umukinnyi wari waramaze kwidestenga kurusha Arda Güler ndetse na Brahim Diaz umutoza yakomeje kumugirira icyizere. Ariko muri iki gihe uno mwana akoze match nziza zitambutse niyo mpamvu umutoza yifuza kumuhereza icyizere ko nko kuri match ya Celta Vigo Arda Güler yatsinze igitego atanga n'umupira uvamo igitego. Kuri match ya Barcelona abantu babyibuka neza finali ya Copa del Rey yatanze umupira uvamo igitego. Kuri match yari yabanjirije finali ya Copa del Rey bahura na Getafe yari yatsinze igitego. Bisobanuye ko ni uruhare rw'ibitego 4 muri match 3 zitambutse. Niyo mpamvu Arda Güler kuri inshuro yifuza kumuhereza amahirwe ikaba Clasico ya mbere agiye kubanza mu kibuga ko nta zindi Clasico zindi yari yakabanjeho mu kibuga. So umwana ugomba urimo rwana cyane no guprova urimo rwana no kwerekana ko afite icyo ashoboye muri Real Madrid kugira ngo batazamutekerezaho mu basohoka. Carlo Ancelotti arifuza kumuhereza icyo cyizere muri 4-2 akaza kumwongera mu bamediateri 4 bo muri mediane mu gihe imbere Vinicius na Kylian Mbappé bo badakorwaho bagomba kuba bari mu kibuga. So kuri inshuro Carlo Ancelotti arifuza kubyubaka muri ubwo buryo ariko noneho kuri inshuro akagarura Ceballos muri zone ziri deep cyane nuvuga zo kuri gatandatu kuko rero Clasico iherukanye namushinja amakosa yo gufata Dani Ceballos agasa nk'umwegera imbere kuri ligne ya Jude Bellingham muri 4 bo hagati urumva hari 2 baba begera aba defenseur hari n'abandi 2 baba pressing ariko begereye abataka we yaragiye amushyira muri 2 begereye abataka aringaniye na Jude Bellingham asa nk'uhengame ku ruhande rw'ibumoso Ceballos. So biragenda bimwima bwa bwiza Ceballos yamwenetse mu mikino itambutse ko ashobora gutera passe nyinshi mu mukino ashobora gukora touche nyinshi mu mukino ariko kwera kumushyira imbere muri izo zone yakinagamo akakira umupira uvuye muri defense yaragiye ahashyira Tchouaméni na Federico Valverde bita biba nyine gusohora umupira birongera birabagora ariko kuri inshuro namugarura deep akaba ari wakira umupira wa mbere uvuye muri defense akawegeza imbere kwa Arda Güler na Jude Bellingham bari dangerous mu kure mu buryo. Arda Güler no kugura igihe muri mediane nakunze uburyo atigeze atuma Kylian Mbappé ararira kuri match ya Copa del Rey naho yabonaga yuko agiye kurarira ntago yahitaga arekura umupira. Ni umusore nyine ufitemo iyo tekiniki ituma gura igihe afite baro. Uko kugura igihe niko FC Barcelona bituma offside trap yabo idakunda mu buryo bwihuse kuko iyo bararije Mbappé kwera ko yihuta na Vini ariko yagize umukinnyi ufata baro akabanza agacunganwa na muvoma z'aba defenseur agacunganwa na muvoma za Mbappé na Vini ko
batarajya muri offside akahita abona kurekura umupira aho ngaho counter attack zitazihuta cyane. So niyo mpamvu rero kuri inshuro agomba kumukinisha uriya mwana muri mediane. Bagoze cyane bisesenguye neza cyane gusa imikino basigaranye irakomeye cyane nubwo wenda igikombe gishingiye aha ngaha impamvu byafashe Real Madrid gutsinda Barcelona nuko Barcelona ugiye kurana n'imikino isigaye ntabwo yoroheye. Yego ko Barcelona isigaje Espanyol umukeba Barcelona isigaje Villarreal Villarreal nziza kubona ya gatanu muri shampiyona n'amanota 58 birashoboka ko nayo yazaboneka mu ekipa ne yambe n'ikipe nziza. Yego Barcelona izasoreza kwa San Mamés Athletic Club Bilbao ekipe ya kane muri shampiyona. Urumva Barcelona rero mu gihe byibuze Real yabasha kwitsinda yego nubwo hasigaye iminota rimwe Real yabifite icyizere. Real yabifite icyizere kuko Real Madrid yo ubwo iraza kubisigaje Mallorca ni ekipe yatsinda mu buryo buyoroheye cyane ko Mallorca ni ekipe iri ku mwanya wa 10 match ifite ikomeye cyane ya Real Madrid. Sevilla yapfuye, Sevilla ntago ikiri yayindi ko Sevilla ruvuyanga turayizi ko ifite izina rikomeye ariko ni ekipe ya 15 muri shampiyona n'umwaka w'imikino yaraguye cyane ntago ikiri yayindi. Na Real Sociedad itari nziza par rapport y'imyaka 2 itambutse sinzi cyabaye ku mutoza Emmanuel nabonye yaranamaze no kubasezera muri ekipe ya Real Sociedad ko umwaka w'imikino nurangira agomba kwivamo nayo iri ku mwanya wa 11. So urumva Barcelona ni ifite ama ekipe abiri arimo hatanira sport yo kuzasohokera Espagne mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi. Villarreal na ekipe ya Athletic Club Bilbao zihataniye umwanya wa 4 bitaraba confirm. Kandi twasorezaho mu masegonda nuko Real yongeye kwikoma umusifuzi ivuga ko ngo yakuza ari afana Barcelona. Ya nibyo musifuzi wo kuri uyu munsi bamwita Hernandez gutyo nyine Hernandez yaramaze imyaka 5 adasifura El Clasico ariko Real Madrid televiziyo yabo yerekanye amakosa yose yakoze mu myaka itambutse. Se wa munsi rero twari dutegereje turi benshi bakunzi ba ruhago umukino ubutegerejwe na benshi hariya mu gihugu cya Espagne FC Barcelona vs Real Madrid no munsi wa 35 muri shampiyona hariya mu gihugu cya Espagne. Tukuzane rero amakuru ari kuvuga hagati yizi impande zombi. Umutoza Don Carlo Ancelotti hari byinshi yatangaje nubwo ngo agiye kuba yasohoka muri Real Madrid ko kuri uwo mukino hari ibyo yatangaje. Hans Flick wa FC Barcelona nawe hari ibyo yaje kwatangaza mbere y'uyu mukino bijyanye n'abakinnyi be bakirutse imvune uraza kumenya uko bihagaze. Turakubwira kandi probable lineup kuri izi impande zombi FC Barcelona na ekipe ya Real Madrid. Tukubwire ko imikino yagihuza amakipe yagiye igenda se ekipe ifite intsinzi nyinshi n'umukino wa 260 bagiye kuba bahura muri rusange hagati y'izi impande zombi. Batangiye gukina rero iyi Clasico tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 1992. Uraza kumenya amateka y'iyi El Clasico umukinnyi waje kubatsinda igitego muri uyu mukino akiri muto uraza kumenya uwo ari we. Byose turagufite hano ku meza yacu wecyo usabwa no kuguma natwe tukaganira ibigezweho hagati y'izi mande mbere yuko berekeza mu kibuga rwose ku isaha y'isa 10:15 zano i Kigali ndetse ni Bujumbura mu Burundi bara ku isaha y'isa 10:15 ni kuri iki cyumweru ku isaha y'igihugu hereremo sinzi barabari ryari ariko ni ku masaha rwose ashyira ni mugoroba. Rero reka mbasuze kandi mbahereze ikaze mwese mudahwema kutugaragariza ko mudukurikira hano kuri Sportroom TV i Rwanda. Turabakunda cyane abari hanze y'u Rwanda ndetse n'abari hano mu Rwanda muri rusange by'umwihariko abaturanyi b'abarundi bavukanye ndabakengurukiye batama mwese ndabahaye ikaze hano kuri Sportroom TV i Rwanda. Muze tubane muri iyi El Clasico tuganire ku makuru ari kuvugwa muri aya ama ekipe yombi muri rusange. Ubundi mufyonde kuri subscribe mufyonde wo rwose abandi mukande sabone mukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byinshi bitandukanye hano kuri Sportroom TV i Rwanda. Tuganire rero kuri iyi El Clasico aho umutoza Hans Flick wa FC Barcelona yaje kubatangaza
ko abakinnyi be babiri nubwo bagarutse ubwo ndavuga Alejandro Bardem ukina ku ruhande rw'umunsi wa gatatu ndetse na rutahizamu Robert Lewandowski yatangaje ko rwose bameze neza ariko ataza kuba ababanza mu kibuga ati gusa ndaza kubagenera iminota mu gice cya kabiri cy'umukino ubwo baje gufasha bagenzi babo kandi yemeje ko umunyezamu we Chelsea aza kubanza mu igori cyangwa se mu izamu aho bamwe batekereza ko Marc-Andre ter Stegen werutse gukiruka imvune ngo ashobora kuza kwifashishwa ariko Hans Flick yaje kuba abishimangira ko mu izamu ari we Chelsea ari we uza kuritanguramo cyangwa se kuribanzamo kuri uyu mukino ni El Clasico rero ya 261 dore ko mu mikino 260 bamaze gukina FC Barcelona yatsinzemo imikino 103 Real Madrid itsindamo imikino 105 mu gihe banganyije imikino igera kuri 52 muri rusange hagati y'izi mpande zombi ekipe ya Real Madrid rege gukina FC Barcelona harimo ikinyanyo cyayo zo hagati yazo amanota 4 mu rutonde wa championnat deko FC Barcelona ifite iri ku mwanya wa 79 mu gihe ekipe ya Real Madrid iyo ivi ku mwanya wa 75 muri rusange Real Madrid igiye gukina uyu mukino ifite imvune nyinshi by'umwihariko ku bwugarizi bwayo kuko uwo bita Antonio Rudiger, David Alaba ndetse n'abandi batandukanye bafite ikibazo cy'imvune rwose by'umwihariko mu bwugarizi rero abakinnyi umutoza Carlo Ancelotti yaje kubahagurukana ajyana hariya mu mujyi wa Barcelona mu izamu yajyanye uwo bita Thibaut Courtois ajyana André Runini ajyana Sergio Mestre mu ba defenseur ajyanye Lucas Vazquez ajyana Vallejo ajyana Fran Garcia ajyana Asensio ajyana Youssef ajyana Jacob mu gihe aba midfielders cyangwa abakina mu kibuga yajyanye Jude Bellingham ajyana Fede Valverde ajyana Luka Modric ajyana Aurelien Tchouameni ajyana Arda Güler Daniel Ceballos mu gihe abarutayizamu cyangwa se abashaka ibitego ku ruhande rwa Real Madrid ajyanye Vinicius Junior ajyana Kylian Mbappe ajyana Rodrigo ajyana Endrick ajyana Brahim Diaz ajyana Nseno witwa Vito Munoz abandi barimo rero Rudiger rwose nkuko nabwo Eder Militao na David Alaba mu bwugarizi ntabwo uyu umutoza Don Carlo yigeze abajyana bitewe n'ibibazo by'imvune ndetse na Daniel Carvajal abo bose bafite imvune ntabwo baza kugaragara kuri uyu mukino mu gihe ku ruhande rwa FC Barcelona abataza kugaragara kuri uyu mukino barimo Gilles Olivier Kunde ndetse na barimo Marc Bernard nawe utaza kugaragara kuri uyu mukino abo ni bamwe mu bataza kugaragara gusa cyo kwishima ku ruhande rwa FC Barcelona nuko Mike Casado ndetse na Alejandro Bardem baje kuba bagaruka kandi bari ku rutonde rw'abakinnyi baza kwifashishwa kuri iyi El Clasico kuri uyu munsi aba bakinnyi baraba bagarutse rero umutoza Carlo Ancelotti yatangaje ko yiteguye gukina ati ni El Clasico yacu ya nyuma ati tugomba kwitwara neza uko bishoboka byose ati turabizi ntabwo tuzongera guhura na FC Barcelona vuba kuko FC Barcelona ngo ntabwo izitabira imikino y'igikombe cy'isi cy'amaklebe ayo na magambo ya Don Carlo cyase mwite Carlo Ancelotti mbere yo guhura na ekipe ya FC Barcelona mu gihe mugenzi we rero Hans Flick nabigakagaho yatangaje ko abiteguye neza kandi abakinnyi bo bameze neza ati niteguye kubanza mu kibuga rwose abakinnyi basanzwe Lewandowski ndetse na Bardebo bakaza kujyamo mu gice cya kabiri muri rusange ayo namwe mu magambo ya babatoza ku mpande zombi rero bita Carlo Ancelotti kandi yakomeje avuga ko yishimiye intambwe cyase yishimiye kuba ari kiri i Madrid ati ndabizi ko buri munsi aba ari umunsi w'ibyishimo hano ku ikipe ya Real Madrid ati I will always love Real Madrid tuzakomeza gukunda ikipe ya Real Madrid ati ni ikipe y'agatangaza kandi igombwa byinshi cyane ati kuva kuri buri wese buri munsi buri wese ahora arota ikipe ya Real do Madrid wo Hans Flick we yaje kuvuga ko rwose yishimiye imyitwarire ya Chelsea ati
ati ndifuza ko yaguma hano kandi ati kandi nawe ndakeka yishimiye kuba mu mujyi wa Barcelona nk'ibisanzwe. Ati urabizi ko anywa ku gatabi gake atari ko ntabwo ndamubona na rimwe. Ubwo n'umunyamakuru bari bamubaje ati ntabwo ndamubona atari ko ku myaka ye ntacyo bitwaye. Ati kandi agerageza kwitwara neza akikaruma muri rusange. Rero iyo ni amagambo y'abatoza ku mpande zombi. Gusa probable lineup bashobora kubaza kubanzamo ku ruhande rwa FC Barcelona mwizamu ni uwo Chesney, mu mutima defense ni Paco Barcina, Inigo Martinez, kuri gatatu ni Gerard Martin, mu gihe kuri kabiri ari Eric Garcia. Hagati mu kibuga turabona Frenkie de Jong na Pedri, mu gihe ruhande rumwe rw'iburyo ni Lamine Yamal, urw'ibumoso ni Rafinha, mu gihe rutayezamu rwose kuri probable lineup waro witwa Ferran Torres, mu mugongo akaza kuba ari Dani Olmo. Rero abo nibo bashobora kuza kubanamo ku ruhande rwa FC Barcelona, ndetse ko Lamine Yamal ari we mukinnyi waze gutsinda igitego akiri umwana muri uyu mukino utegereza cyangwa ukundwa na benshi wa El Clasico, kuko yagitsinze ubwo yari afite imyaka 17 n'iminsi 260. Yagitsinze tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2024 mu mikino itambutse. Rero yahuje aya makipe yombi mu mikino 3 iheruka. FC Barcelona yose yayitwayemo neza, itsinda Real do Madrid. Ndetse kuri inshuro yarasubira ku mukino wa 4 muri iyi saison. Turategereje ngo turebe probable lineup cyase 10 mwashaka kwanzamo ku ruhande rwa Real Madrid. Mwizamu ni Thibaut Courtois, mutima defense ni Aurelien Tchouameni na Raúl Asensio, uruhande rumwe rw'iburyo ni Lucas Vázquez, urw'ibumoso ni Fran Garcia, mu gihe hagati mu kibuga tuza kubona Federico Valverde, twaza kubona kandi Jude Bellingham, mu gihe imbere yabo haraza kuba hari abandi bakinnyi batatu kuko systeme ni 4-2-3-1. Turahabona Arda Güler, turaza kubona kandi Jude Bellingham ndetse na Vinicius Junior, mu gihe rutezamu ari Kylian Mbappe Lotte, akaba ruza kuba ashaka ibitego bya ekipe ya Real do Madrid. Nabo bakinnyi bashobora kuza kubanzamo imvune ndetse n'abatari bugaragaye kuri uyu mukino ku ruhande rwa FC Barcelona ni Gilles Olivier Kunde nkuko nabigakagaho ufite ikibazo cya hamstring. Marc Bernard afite ikibazo cya ligama, mu gihe Pablo Torre nawe afite icyo bita ACL injury cyase imvune iyo mu ivi rwose. Mu gihe ku ruhande rwa Real Madrid ho abakinnyi ni benshi badahari, hari Ferland Mendy, akaza Dani Carvajal, akaza Eduardo Camavinga, akaza Eder Militao, akaza David Alaba, akaza Antonio Rudiger ufite ACL, kandi Rudiger n'undi yarafite niketa y'umutuku ntiyamwemeraga kuza kugaragara kuri uyu mukino n'ubundi nubwo yaje kugira ikibazo cy'imvune. Nabo bakinnyi badahari ku mpande zombi. Ese ninde uza kwitwara neza? Ese ninde zo gutahukana amanota 3 muri rusange? Real Madrid niramuka itsinze FC Barcelona iraba isigajemo ikinywanyo cy'inota rimwe, mu gihe basigaje imikino 3 kugira ngo shampiyona ya La Liga igere ku musozo muri rusange. Rero FC Barcelona irasabwa kuba yakwitwara neza ntitakaza amanota 3 kuko kuyatakaza biraba bishyize mu bihombo bikomeye, kuko bakeneye gukipinga ye momentum kugira ngo babe bakukana igikombe cya shampiyona. Ko muri UEFA Champions League baje kuba basezerwa mu mpera cyase muri iki cyumweru, basezerwe na ekipe ya Inter Milan yariya mu Butaliyani. Rero icyo bahanze amaso kuri ubu ngubu ni ukwegukana igikombe cya shampiyona. Ese Real Madrid irasoza umwaka nta gikombe itwaye cyangwa iraza gukora neza ibe yatwara La Liga? Nindo amahirwe yo kuba yakwegukana intsinzi kuri uyu umukino ku isaha y'isa 10:15 tuze gurira ku screen yacu rwose twirebere umukino uryoshye. Undi niba aribwo kigera hano rwose reka ngo usige ukanze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Mbifurize kugira ibihe byiza, ubundi muhahe muronke. Hasta la vista. Ni Sportroom TV Rwanda.